Lorong dia telespectadores de TV, hamuto ko hao, Ester Pinheiro. Hasil lori tabot ba programa Sabor Timor. Dia telespectadores sira edesang ohing, hause hatudu hamia produto nebe hawa aprende a escola. Husi sekolah hospitalari turismo Bekora. Ami sekolah ini ami ia departamento culinaria. Então hawa kar apresenta hanya produto lokal. Nema Marungi hause halo ba produto ice cream. Dia telespectadores sira seita bot sira curioso kono ba hanya produto. Dele mai hare ditang kono ba ni ingredientes sira. Ni ingredientes principal liu Marungi tahan. Firmai, hau prepara ona iha leite líquido, susu bem enak, susu bem, nebe iha creme barak tebes. Firmai, hau se haturu ida nebe tabot sira, nemak leite condensado, nebe niamos bele fomida ritan, ba ice cream. Diak firmai, nemak maizena, nebe hau usa atunne nia bele tem no bele halo ba ice cream ho nia textura nebe halus tebes. Tirmai nemak leite em pó nebe hau usa atunne niamos bele ajuda ho leite condensado atualmente ni mida rita. Tirmai hau se usa SP atunne nia bele halo ice cream ne bele honia ingredients sire bele kar hamutu. Tirmai hausa cherry atune bele infeita o imprata atune ice cream ne bele iha ninya kor ne be purak tebes. No ikus liu hausa be atune ne bele teng ho maizena atune maizena la bele maran liu. Dia nema kaunia produto no nia ingredientes sira. Na fatin ita bose sekare curioso ita bose bele acompaña na fatin no hare o tu proceso halalnya. Dia telespectadores sira nema kaunia ingredientes nebe ha presenta ona. Te hakara haten litang kono bani proceso maita hare video tirmai. Dia telespectadores sira me acompanho hau atu halo hanya processo ba produto ice creamnya. Hau prepara ona tasu eletrikunya sanan vamos blender. Agora primeiro ita se tem ulo maizena hobe. Maizena hau usa kanuru ruannya hanya kanuru hanya dua setau balaran. No setau B karik nanotok detas ini tambah maizena kanuru roret pelap sisa barak. Nah itu se kedok. Kita kedok nia bele atunne maizena hobe bele mistura hamutu. Depois nih kita fain bele loke tasu elektrikunya. Agora maita loke. Kahi bila nenege tambah lah usir nya kafuak liu semana sih nya kafuak liu tam precisa tempo atu neneg tem telespectador sira quando ita tem ita la bela halonia tonya kafuak liu ita tem halonia nia tekstur nih tem halus. Dia telespectador sira maizena prontona kita bele tahu iha fating rumah atau nya bele mandiri kita bele usa. Se tahu iba ika ida atne maliri
modelo hanesane atune niya bela maliri na lais. Dek telespectadora, eu tenho uma maisena. Agora ita será maliri, depois ita será tama para congelador. Dek telespectadora, agora ita será hamana spray. Hal tahu na be koboida iha sana, depois ita será kusik be mana situan nakali, ita será tahu tu spray atau hamanas. Agora mai taloke tasu elétrico. Nabe ita hengtuan, so iha udihan, tem ser bene nakali tuan. Atau ni beltau, atau ni nyebus bele namlele lalais. Kaya kami do tangahi. Oke, dek telespectadora, be começar tu nakali ona, te beltau mus dia. Satu, sekedok, atau ni spene bele namlele kanabing. Dia telespectadora, spene começa na bengona, itu se taca fogão elétrico. Tambah bene morna ona kamanas. Ni bela halo spene namlele lalais. Então ela precisa halo bene nakali juga, bisa? Dek telespectadora, agora spene na bengona, agora hau taca na fogão elétrico nian, agora hau se asai. Spene na bengona, spene halo na ben tambah nia bele halo es krim nia mus iha tekstura nebe halus litan. Tambah iha ingredientes sesuatu bela ajuda mabe spene dia kliu. Dek telespectadora, hau se mudah hani sasan sira tambah hau se prepara hani blender, depois se blender ho ni ingredientes sesuatu sira. Dek telespectadora, acompanhe na fating, unsan atu halo ni prosesu dia kita. Welcome to Novo Turismo Resort and Spa, located in the center of Dili, Timor-Leste. Established in 2014, Novo Turismo has been working to provide the best experience to the state-of-the-art business center located within the resort. Our CS Lounge Bar is the perfect place to small business appointments or just a simple friends gathering. Our rooms hold a high level of comfort and where you can choose pool, garden or ocean view. From our deluxe room to our 2 floors presidential suite, all were designed to make you feel at home. The LS Ballroom is a wide conference room with capacity for 350 people, perfect for meetings or workshops. A small meeting room for intimate groups or small gatherings. If you wish to exercise your body, Novo Turismo Hotel offers you a private and calm gym fully equipped. But you prefer to swim, our pool is the perfect place. Swim and enjoy a drink in our sunken bar.
And of course, don't forget to visit our Malus Spa. Our therapists will make sure you have the most relaxed experience. Our restaurant is the perfect place for a special dinner or lunch. Our chefs will make sure you have the most amazing gastronomic experience. You also have at your disposal a VIP dining room that offers the privacy you really need for a special meal. And of course, don't forget our Access Karaoke Club, designed for your entertainment in exclusive space, with private bar and soundproof so you can sing and enjoy. Our beachside restaurant, El Legendario, will transport you to an exotic environment where you can enjoy the sunset. Just in front of Novo Turismo, with a free secure parking at your disposal. El Legendario was designed to give you the experience of a lifetime. With an ocean view, our staff will make sure that you feel at home. Try our cocktails and our coffee specialties. Enter in a true different and wonderful gastronomic experience prepared by our cuisine. Or just enjoy our famous pizza. Have a drink or just relax, enjoying our live music. In our private pier, we offer special group dinners or a romantic getaway with your partner. Novo Turismo Resort and Spa. Your home, away from home. Dia que telespectadores hanya maisena agora maliring ona agora se processo atu blender ho ingredientes sira selo. Mas primeiro ita se halorah ngulugle maisena atu ne usine blender kaik ne bele blender ho dia. Semudah ini sani terlalu. Por arahuna itu saya tahu blender. Kasih lekan ruida tuh. Mazena beda itu. Mazena tem tahu tuh.
musik balon deh. Tahu. Agora mais ena tahu na, então você tahu tang o ingrediente terceiro. SP. Suja kan lupa. Sama bebek. Agora, ita se tahu marungi, atur ne konita blender marungi ihau nene karek nyebele rahung hodia. Tirmai, ita se tahu mos hodangko, hau tahu falung groh balu, se tahu tuna. Firmai, setamos leite condensado, leite condensado ne, hau tahu ya kanuru hanian, mais ou menos kanuru 5 ganengan sane, tambah kita hakar sentinya mida. No ikus, kita se tahu leite cream. Se tahu tumba. Agora botou ingredientes tama ona iha blender laran. Agora ita se blender. Atune hare processo de cream nebe iha ni creme, nomos ni textura nebe halus teves. Dalam maita blender. Oke. Jadi kalau sudah saya buat hakara nia velocidade bot karena conformita abe hau kare usa primeiro de tamane be bela hare nia textura ne be dia kita. Se. Agora processo blendernya, blender, marungi tahamos começa rahu, ingredientes sira começa mistura hodiak. Kari kita sehemba minutos anulu, atune nyebele amoso tekstura nebe dia. Para sira, agora ingredientes blenderona, bototoni iha namanya tekstura, nomos nya iha ona sabor hopi iha ona. Agora ita sei tahu iha patim balon ou container balon atune belerai iha jalera. Selesai. Tadi ini dia para sira container mak iha ona ini. Agora ita sei pi ingredientes sirane atune iha jalera mito setawa iha jalera laran atune nyebele isi no bele sai hanisa screen selesai mata dek tal sira agora hose pi ingredientes sira vaya container.
ingredientes sira pronto ona, nabe sei falta buat balong, nima ita sei rai hajalera, atune nie bele sai maliring, nomos ising, atune bele sai hanesa ice cream. Oke, telespectador sira tambah duração atu saya hanesa ice cream precisahan tempo. Karek serai iha congelador ba horas 2 gatol hanesa ne. Então mai ita acompanha iha video turmai. Agora, ita yon aplicação phone. Aplicação honarang GMN News and Entertainment. Além de acesso da GMN News e televisão, rádio, jornal, com website mídia social, GMN Most lançou uma aplicação liu husi telemóvel, nebe completo liu, lais liu, fácil liu, ou direta informação roto. GMN News and Entertainment mudar a aplicação mídia dahulu ke Timor-Leste. E a maneira mais fácil de acesso à informação e harai larang nomos rai liur e a qualquer tempo uside a aplicação telemóvel. A aplicação phone fornece conteúdos nebe completo hanesang live TV no rádio, jornal digital nacional diário no nacional semanário, nomos conteúdos terceiro com mídia social. Atuheda informação claro, bele contato do departamento comercial GMN, o número contato, hitu walu neng, ida, ka hitu hatrua, tolu ida, ka tolu ida, hat, ida. Download agora, não utiliza agora. GMN iha ita hotunya limang. Dia telespectador sira, agora ita ni screen pronto ona. Agora maita em prata. Dia agora telespectador sira, agora maita em prata, tahu cherry. Tahu ya, Benedict. Telespectador sira, label haluha mesti tanya marungi. Atunne te bela hatene. Produto es cream husi marungi jini. Terus ni tahan lebih fresco, kita setau. Dia telespectador sira, itu ni produto es cream pronto ona. Agora você coco ni sabor. Telespectador sira, produto es cream ni sabor te ves. No gosto te ves. Telespectador sira, marungi tahan ia nutriente nebe barak atune ajuda itan imunidade bele tahan. Nomos ia beneficio yoing hanesa bele kura itan jerawat ba amiga sira sita bot akara koko yuma bele. Halo.
Iya, dia telespectadora nema produto es krim. Kita buat sira bela koko uma atau ne bele halo menu pong. Hode hamutu ko familia no celebra festa Natal. Dia telespectadora nema edição ikus bauhinyan hamutu ko hau Ester Pinheiro usi Sekolah Hospitalar e Turismo Bekora, Departamento Culinária. Dia hawa karak hato boas festas do Santos Natal e Feliz Ano Novo. Adeus!